सनबर्नवाल्यांबरोबर पर्यटन मंत्र्याची बसका जाली। ह्या फावट सनबर्नाक गोवन विलेज आसतली, जंय गोंयकारांक माची मेळटली। गोंयकारांक माची दिवची म्हण ह्या बसकेत पर्यटन मंत्र्यान आयोजकांक सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सो सनबर्नाची मीटिंग जाली न्ही आतां? Sunburn people had come for the empowered committee meeting, and that time आमी जी गोवन विलेज मागले त्या गोवन विलेजेर तांकां आमी स्पेसिफीक मागिल्लें की गोवन विलेज कशी आसतली ती आमकां दाखय म्हणून। कित्याक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोवन विलेज वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर दॅट वॉट वी हॅव इन आवर मायंड हांवें जें तकलेन आशिल्लें तशें जावपाक जाय म्हूण सांगिल्लें फॉर सनबर्न। टुडे दे हॅव कम विथ अ प्रेजेंटेशन वेर लोकल आर्टिस्टांनी ताचे कडेन एप्लाय केलें, तांकां प्लॅटफॉर्म, बाकीच्यांक नॉन आर्टिस्ट तांकां मेन स्टेज आनी बाकीचे ह्या स्टेजीर प्लॅटफॉर्म। तो इव्हेंट 4 दीस 27, 28, 29, 30 जे 4 दीस सांगिल्ले। वन फर्स्ट डे दे गिविंग इट फॉर द गोवन आर्टिस्ट अदर थिंग्स, ऑल दीस थिंग्स विच आर देर इंक्लूडिंग द अदर डेज they have shown us the plan, and this is exactly what we were waiting for. So this time Sunburn will have a Goan village which has never been in the past, a stage which will take care of Goan artists, a place which will have people selling Goan food, Goan type of the whole ambience will be Goan in that stage, which will quite prominently placed in Sunburn area, which will give exposure to a lot of our local people. जे गोंयकार आसा इन म्युझिक विल गेट अ प्लॅटफॉर्म टू डू इट। आता हे सगळे आमी तांकां सांगलां की तुमी क्वॉलिटी वायज हे बाकी तुमी चॅक करा, बट आमकां थंय वी नीड आवर पिपल्स प्रेझन्स इन दॅट पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म। म्हणजे तुम्ही लोकलांक प्रोजेक्ट करूंक शकता आणि बेस्ड ऑन वीच वी विल कन्सिडर थिंक ऑफ अबाउट द परमिशन। म्हणजे लोकल्सांक तुम्ही प्रोजेक्ट करूंक शकता बेसिकली गोवन लोकल्साक प्रोजेक्ट न्ही, लोकल्साक प्लॅटफॉर्म मेळचो पडटा टू गेट इंटरनॅशनल रिकॉग्निशन। थंय यू हॅव पीपल इंटरनॅशनली नॅशनली कमिंग डावन, and this is the right time for our local artists who have talent to showcase. So it is for our people who have today applied after the ads which they released, on base of which they will go ahead, which will give a platform to a lot of Goan artists, unlike earlier, to play at Sunburn. And it enriches their profile also, that they have played at Sunburn. So it will play. Charu this Goan village concept astalo as a part of the Sunburn event. आणि आम्ही जे आम्ही स्वतः करून सोदताले तेन्ना तांणी सांगलें करता म्हणून। वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट दे आर गोइंग टू गिव्ह दॅट आवर थॉट्स वॉट वी हॅड टू गिव्ह इट रायट, दे आर डुईंग इट।